Pero antojado. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. Así como lo oí. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde. Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber. Құрметті әріптестер, бүгінгі теңбе-тең ұйымдастырған себебіміз бастауыш әдістемелік бірлестігінің айлығы басталғалы отыр. Бүгін сол айлықты жоғары деңгейде өткізу үшін әркім өзінің ақыл кеңесін қосып, бір ауыздан ат салсайық. Ал өз ойларыңызды айтыңыздар. Теңбеліктен алған әсерімізді, осы айлыққа барлық күш-жігерімізді салып, айлықты ойдағыдай өткізейік. Айлықты жоғары деңгейде өткізу үшін барлығымыз ұйымдасқан түрде жұмыс жасауымыз қажет. Яғни айлық кезінде әр күнге әртүрлі іс-шараны қосайық. Және әр мұғалім өзінің сабақтарын YouTube каналына салады. Ол мектеп YouTube каналынан және өзінің YouTube каналына жеке парақшасына. Сонда бұл жерде көрсетілім